vai film entrin te chuan Sonu Sood-a channa film pakhat tal kan en theuh to in a rin awm a. Bollywood film mai baka Telugu cinema Tollywood film tam taka ain lana alem chan thiam awangin awat hrang po thahnem tak adong to. Sonu Sood hi Punjab apianga sei lian ani a apa sum don na awangin chung ko om theipa ngai tak an ni thin tin zirna konga po Sood hi vantlang chung ni in Yaswan Rao Chavan College of Engineering Nagpura changin electrical engineer azir chuaka Nagpura engineer azir lai hian Andhra Pradesh lam chuak Telugu nula Nagpur University a MBA azir lai hlawh in charin anin ngai zong chawa sangkha jakwa somkwa paruka kumsom ni pathum mi chau ani in hlawh hian anin nei ta nge ani nupui ane atanga kumthum nuwa modeling and film industry alu chila Karlova Bollywood le Tollywood actor hlawh tling tak le hlawh hnember te zinga aron tel chhota thua yani anupui Sonali Sood hi a first love ni in anin nei hnu film industry a hlawh tlin hnu po hian meiche dang a kopsan le meichiat mi patna konga mual phova a om hriat tur om ngai lova anupui hian kong engkima supportin nupa in hmangai le in lungrual takan ni a kumin sang ni somni pakhat hi anin nei silver jubilee ni in fapa pahni an neya fanu an nei lo thung Bollywood le Tollywood a hero ani mai baka Sonu Sood hian hero ni na dang poimo deuh pakhat aneya COVID-19 ripui wanga nikum sang ni somni March thla a sarkar lai puin rampum huap lockdown a puan hnu khan ramchhung mun hrang-hranga mi tam takin hna an chana an hna thawna hmun atanga mani state a haw tur po a kalkong man sen so nei lo tam tak an oma chuba ka rail service le interstate transport te ti top thut ani awangin mi tam tak mang angin an room kha ani a Mumbai khopuya po state hrang-hrang atanga thalai kalkhom le khazir le chung ko chawma in hlawh tam tak an oma zirna in le sumdona hmun hrang-hrang te khar ani thut awang le thlawhna le rail service te ti top ani bawk awangin Mumbai khopuya le khopui dang hrang-hranga mitang khang mang ang tam tak an oma sarkar hrang-hrang in an thei ang le an phak ang chin a hma an lak hnu po in mitang khang mang ang tam tak an la om renga mizo thalai tam tak po COVID-19 hian min ngonga kan zirna le kan hna thawna hmun chhuah sanin Mizorama horun pui kan nei kha ani a chutianga COVID-19 awanga rampuma mitang khang tam tak anom lai le mi tam takin mani state pan na zinkong thui tak ke a han zo mek lai mi then khat phei chuan an ho konga an nun an chan mek lai chuan Bollywood hero Sonu Sood hian tanpui ngai te tanpui hna thokin eitur nei lo milung ngai le ril tram te hne na cho eitur le an ni tin mamo thil dang te asema hona tur nei lo mi mang ang te tan an hona tur rail thlawhna le bus te ngai tu sakin state hrang sarkar thu nei tu te hne na changin permission te ala chutiang chuan ramchhung state hrang-hranga mitang khang sangtel fe a thon ho mai baka ramchhung mai ni lovin India zirlai foreign le khazir le na thoka omte tam tak thlawhna ngai tu sakin mi sangtel fe India a ko ho a henga hna thaw te awang hian fakpo a hlawhna sa hle hetianga mitang khang te hne na eitur sem le anomna hmuna thon ho pia lama hian rivei te enkolna konga le anmamo bungrua hrang sem chuana konga po hna tangkai taka thoka ama puala Sood Charity Foundation dinin e foundation a hian ramchhung le rampona Chhangte po in mi in tanpui na sum tam tak an thaw khawma chung sum mang chuan tanpui ngai mi chi hrang kong hrang in an tanpuya medical lama chawni lovin education lama po na sataka hna thokin zirlai sangtel fe an sponsor a atui mi te hne na IAS coaching le charter accountant zirna lam thlengin a thlonin an pe bok hetianga mi harsa le mang ang te hatan puina satawang hian mi tam takin vantir ko le mesia ang te in an mebel hiala Mumbai a chena in kota englai po in tan puina be sei tu te emo ron kalin an ron in lan deuh renga
an mamo na te lo zir chiangin a thei angin a lo puya a then te phei chu company enga emo na tho tur te zon kwal sakin a hmu sakhial hlom nge Sood Charity Foundation kaltlanga hetia kong sang atan pui ngai te atan pui mek lai hian thamasa August thatop lama khan Delhi zinin Chief Minister Arvind Kejriwal Bangla August ni somni pasari khan aleng luta a thian pa Punjab sumdong hlawh tling karan gilotra an na troi ombok Deputy Chief Minister Manish Sisodia le Delhi Jal Board Vice Chairman Raghav Chadha ten Chief Minister Arvind Kejriwal hian troi om ve thunga Sonu Sood-a nen darkar khat chuang lai an inkawm ho nu in chanchin bumi te ko khomin joint press conference an nei zui nga la chu press conference a Kejriwal le Sonu Sood-a thu soi chu tuna lo ngai thla chhun zom ila ahun to takkara abuai chunga min hutura aron kal changchanga wangin Sonu Sood hi lom thu ka hril du a Sonu Sood hi rampuma mi te chok phur tu le kai har tu ani meka ramchhunga khoi hmuna le eng huna po chiat na rap thlak lo thleng se mi in message mangte Twitter kal tlang le phone call mangte in tin chu mai chu ni lovin a ina ngei kal chilin mi sang tam takin tran puina an be sei thina an be sei ange in chung mi te chuan tran puina chi sang eile in thua ani emo damdoi lam thua ani emo englam hoi tran puina po ni se Sonu Sood-a hnena tang hian an dong thin Sarkar tam tak po ina anti hlei thei lo thil ro pui hetianga Sonu Sood-a na ti thei hi aro puin angai san om hle ani tun maya khan titi ho na hun thatak kan neya engtiangin nge hetiang thil ro pui tak te hi ati hlawh tlin thei ti le engkongkonga tenge ma alak mek ti te min hril fia in kan soi hoa Delhi sarkarin na tha kan tho mek le ma chop tha kan nei mek te po Sonuji hi kan hril ve a chungzinga chuan kan hmalak na kal mek poimo tak pakhat desk mentors chungchang po kan soi pui desk mentors omzia hi toite in kan soi fia nga lo anga sarkar sikul no pangte zinga tam tak hi chung kore thei tak atanga ron kal khom te an ni hloma wangin kong dik le kong tha ko hmu tu tur chung te po an nei manglo hloma entirna no pangthen khatin fashion designer ni an chaka a thenin zai thiam ni le thil dang sang te po ni an chak thei ma se chung no pangte chuan khoya kal tur nge tu hnena kal tur nge ti le engtia kal tur nge ti an hrelawa an chung ten an hril thei bok hek lo chutiang ani awang chuan Delhi sarkarin ramchhung mi hlawh tling zirna le thiamna lama mi hlawh tling te hnena ke ron pen chuaka Delhi sarkar school no pangte ta na mentor ron tang turin anin huam zat no pang pathum emo pali emo engzat po ni se kom chiang tur le phone call mangte a bia a fuipur thin turin kan soma zirlai no pangte zinga ril ruha na nei le ngai tu na dik lo pu te om thinin hetiang rual ho kum zinga hian mani in ti hlum po an pung chho zel ani a chungkara chuan an ril ruha na hriat thiam pui tu le chok zang khaya kong dik ko hmu thei tu an nei chuan an ta na tangkai hle don ani chu desk mentors program chu hlawtling taka en chin ni to in ni rei lo te hnu a launch tumin ruah man na kan siam meka chu programa brand ambassador ni tur le ama nge po no pang engemaw zat te ta na mentor atang ngal tura a in pe thu Sonu Sood hian a soya chu mai ni lovin midang te po Delhi sarkar school no pangte ta na mentor ron tang ve tura a som tur thu a soibok chungte awang chuan a chunga hian thinlung takin lom thu kan soya tuna adu zong soi turin ka som chhun zom nga le बच्चों के मेंटोर बनेंगे और वो लोगों को अपील करेंगे देश भर के लोगों को कि वो भी मेंटोर बने अब मैं सोनू सूद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थैंक यू सो मच अरविंद सर मनीष सर राघव भाई फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म के पे हूँ Sar Arvind Sar Sisodia le thian paraga fate chunga ruah man na le ma thlir thatak hnuaya
hetiang platform tha a tel theina rem chang min pe ka wang hian lom thu ka soya zirna lam chung chang thu kan soya pianga Delhi aron lang masa ber thin le rampu min en ton na ta na kan mang te hian Sar Arvind na ma thlir nei that zia atilang chianga zirna konga ma kan son nu a chau kan ram hian ma kan so nang ti hi karin dan le ka ngai dan het takani ve a Delhi in zirna konga ma son na sat zia le voina din mun chu ke ya soi ngai lovin in retheva chunga wangte chuan sar chunga hian lom thu ka soi bok lockdown puana ni a mipui nuai tam takin medical lama har sat na han to mek lai khan zirna lampo ngai tha mai chi an nilawa har sat na lian taka tling ani ti kan hmu a chu wangin lockdown masa khan no pang sang ni atanga sang ni za ni in karvel zirna sen so kan tum saka tuna hian Sood Charity Foundation kaltlangin no pang sing ni vel zirna sen so kan tum sak mek bok ma se chung no pang te chu zirna han peringot thin bok maila Sar Arvind na soi ang khan an thil ti tur ber an hriat lo thina wangin zona lian tak an ma chon na tul thina chung ko changkang nu le pa le khathiam omna chuan mama engineer ni tur doctor ni tur MBA zero chumi khami chu zero ti in kai hruaina an donga ma se mire thei chung kwa le nu le pa le khathiam lo nun kong ko mu tu nei me lova sei lian tam takan oma chung mi te chuan le kha an zirve theinan school chu kan pe in kan buat sai sak nge ya ma se eng ber nge an ziranga eng kong nge an zo ang ti ko mu tu an nei lo awangin tuna hian chu tiang ko mu tu tur mentor ton hriat thatak tak lo nei to te kan mamo a in tin deuh thoa hian mentor thatak tak tur chu kan om fura ma se chung mi te po chuan no pang te hnen thlen dan tur an hriat bik lo awangin engma ti lovin an ngoi renga chung mi te tan chuan Delhi sarkarin voin hian hun rem chang aron siam ta ani mi tan pui tu ni chu kan chak threwa ma se keima hi han hlawh tling masa photila chumi khami chu ni in kadin mun hi han so nget masa photila chumi hnuwa midang ka tan puyang kan ti thina amaro chu he program desk mentor sa hi chuan mi tu po tu na hlawh tlin na kai lon zo chhomek te po no pang te mentor an chang thei veka no pang pahni ta nemo som ta nemo an thei ang zat zat tan mentora changin ti tur le ti lo tur an ko hmu thei veka ni tuna kan ti ho na sarmani si sodia thu sei zirlai kan ni lai chuan enge kan ti anga englai na nge kan kalang ti zo tur le min thril tu tur kan nei ngai lo ati kha dikkati in keipo in ka hre thiam khop mai kengei po hi engineer kan ni chan chu polsom pakhat som pahni vel kan ni lai khan doctor le engineer chau kha kan profession hriat chun ani a chuwangin keipo in engineer lam ka thlang ta kha ani a मैं खुद एक इंजीनियर हूँ जब 11-12 था तो उस समय दो ही प्रोफेशन होते थे या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ तो इंजीनियरिंग करने चले गए हम लोग लेकिन आज इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स है इतने ज़्यादा एवेन्यूज है और इतनी ज़्यादा voina ero chuan du thlan tur line sang sang atam to zia hi ma se chung du thlan tur le kong sang sang tam tak in hong chu no pang ten nan hre thiam lovin nan mu thiam lova chung kong sang sang lo zo to le lo hlo tling to te tan tun hi no pang te mentora chan hun rem chang ani a ron pen chua ka ron tang ngei turin ka so mani voin hian ka thian pa karana po kan zinga thu a kumsom chuang kalta thang khan ka hre to a ma se tun hnaya rampuma lockdown puan ani khan no pang te ma kho hun tur ngai tu a zirna tha pek du na ril ru kan put ve ve awangin chuta tang chuan kan in thian that na zin kong ain trana voin hian no pang sang chuang fe te hne na zirna kan pe me kani chutiang chuan voina kan thu sai lo ngai thatu zong zong desk mentor speng poimo tak ron ni ve tur hian ka som asoi sel konga chuan kan chak via wa chumi khami chuan chumi chu atilo kan vote tling ve so sowa chumi khami chu atile du si lova ti in englai po in kan soi sel renga asoi sel tu atran chu ol viau lain athok tu atran ero chu har kan ti tlang deuh ni in ka hria
Mase chungkara chuan voina Delhi sarkar platform ron chhop chhuah hi ramtana kan chet chhuah ve theina remchang tak ani a chu wangin apeng poimo tak ron ni ve ula in theizat zat naupang ron thlang ula naupang pakhat chauh po kong in ko hmu theya in kai hruai hlawh tling theya ni chuan chu aya ram hmangai tu nia in hriat na ril ru le ramtana malsom na ni na lian jok engma awm thei chuangin karing lo प्लेटफॉर्म नहीं बनाया बल्कि आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है देश के लिए कुछ करने का सो बी ए पार्ट ऑफ इट चुनिए उन बच्चों को आज हर एक बच्चा अगर आप एक भी बच्चे को दिशा दे पाते हैं और उसे बना पाते हैं सो आई थिंक उससे बड़ी देश भक्ति वाली कोई फीलिंग नहीं होगी और उससे बड़ा देश को योगदान नहीं होगा अगर आप वो कर पाए सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी और आई फील chutianga ni awang chuan tun hi hun tha le remchang tak ni in ka hria a keima ngei po sar arvin na sarmani sale ka thian pa raga fate ho kai hruaina hnuaya naupang sangtel mai ni lo anuai tel te hnen ka thleng thei tur le antana mentor ni na remchang ka nei thei tur hi van nei ka in ti hle ani kan tran ho chuan kan ti theya kan ti nge yang ti po ka ring hun harsa kan to laya kan kianga ding te hi an hluber kan ti thin ang khan tuna hian mi zong kianga dinga antana kan hlut zia kan lantir hun a thleng me ka ni hi heng zong awang hian kalom lu tu ka sar opportunity और I feel blessed कि आज under the leadership of Arvind sir, Manish sir and Raghav bhai कि they have given me an opportunity कि मैं और हजारों नहीं लाखों लोगों तक लाखों स्टूडेंट्स तक पहुंच पाऊं और उनके मेंटोर बनने की कोशिश कर पाएं सो आई थिंक टुगेदर वी कैन एंड वी विल वो बोलते हैं ना कि जो मुश्किल में साथ में खड़ा वही सबसे बड़ा सो आई थिंक वो समय आ गया है कि हमें सबके साथ में खड़े होना है और करके बताना है so thank you so much for this sir Sonu Sood-a thu a soi zo rual hian chanchin bumi ten politics chungchang an soi le soi lo an zot zui nga la Kejriwal an politics chungchang engman soi lo thu in a changa Sonu Sood hian naupang te zirna chungchang chu politics ai po poimo dai jok ni a hriat thu a soi ve bok कोई पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं किया हम लोग ये उससे भी बड़ा मुद्दा है मुझे लगता है इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता जी सर politics chungchang an soi lang lo na in Kejriwal le Sonu Sood te hi anin holo hle ani ti chu alang chianga Delhi atanga Mumbai a hole nu cholkar thum po ral ma in September ni som panga karmasa ni lai ni atang khan income tax department in Mumbai a Sonu Sood a chenna in le khopui dang sang a in te han dap kwala ni khat mai ni lovin a zâwnin ni li chungot Mumbai a chenna in a hian income tax officer te alo dong songin alo chiao awani Aam Aadmi party in andin tran tir don lai vel dai atang to in vo in thlenga sarkar lai pui agency sang laka investigation notification le case sang an ma chon hnem to zia le chung zong a chuan thiam an chan zel thu te tun hnai maya po enforcement directorate in notice an pek le thu te video masalama kan ngai thla to a Aam Aadmi party hruai tu te nena meeting an nei zo hnu loka Sonu Sood an income tax officer rual a ma chon angai vele tamai hian ramchhunga titi ati tam hle a pumodi ateril ru tur om tarlan na pakhat ani le mai ni in mitam takin an ngai Sonu Sood a in nan dap hnu hian income tax department official ten Sood Charity Foundation na kumin April thla atanga sum tlingkhom zong chu chengvai bel che som pakwa don lai ani to thu le chunga tang chuan chengvai bel che ni vel chau man nala ni thu an soya tanpui ngai te tanpui konga chemuang luya le sum cheprela Sonu Sood hi an pu a Sonu Sood ero in eng foundation po in diktak le mi puite ta na lok thlak taka hna an tho don chuan tanpui na dong tu tur te ngun tak le uluk taka an thlan anga ya adong tu tur diktakin an don theinan kong sang in kan zir chiang masa a amamo tak tu te hne na thleng lowang ti hi kan hlawh ber ani a he charity foundation a sum ron tho tu te zinga hian nula pakhat middel pakhat po atela a middel tanpui na don thin thlathum chunga a don bel khoma ron tho a tin kholaya kan kalain
naupang pahniin an khawl bawm min lo pe top boka chung khawl bawm te pawh chu hon lovin kalakol tha nge ani ka phone ah hian WhatsApp message le mail chiar sen lo khopa tam ma oma chung zong chu engmah zir chiang hmasa lovin tanpuina pevek ta ila cheng vai bel che som pariat hmang zo tur hian darkar som pariat po kan mamo lovang ma se amamo tu tak ten an dong lovang ti kan hlawa wangin ngun takin kan zir chiang hmasa thina chuti chung chuan thlatam lo te chhungin cheng vai bel che hnih vel lai kan sem chuak mana tin tuna po hian kan sem chhun zom mek zela cheng khat te ma bang lovin a thlenna tur dik taka kan thlen tir vek bokang ti in a soi ve thung hengba ka hian income tax lam hian Sonu Sood hi Foreign Contribution Regulation Act bo chia le chia ol ruwa te han pu boka Sonu Sood ero in engdan ma bo chet lo thu le document poimo zong po income tax officer te hi alo pek vek thu a soi chanchin bumi te zona changin Sonu Sood hian tun maya politics salu ala tumri lo thu a soya tun hnaya party pahni in Rajya Sabha MP atan han ron som thu le politics salu tura aril ru ala in pe lo awanga alo nar thu a soi bok Rajya Sabha member atana ron som tu party pahni te hming hi a soi lang lo na in tun hnaya Rajya Sabha seat ruak no kha thar tak te le baipol neina tur state te han thlirin Aam Aadmi party chu an ni lo ti achianga BJP le party dang engemaw ber pakhat an ni tura ngai ani chumi omzia a chuan Aam Aadmi party ni lo party dang pahni in Rajya Sabha member atana an som na alo hnar hnu deuh loka Delhi Chief Minister chenna in a leng lut ani a Aam Aadmi party chu a holo hle ang ti a hriat thei atira kan soi to angin ama hi Punjab a piang le seilian ani a nakum sang ni somni pahni Punjab Assembly election lo om tura Aam Aadmi party in sarkar na siam ngei tumin Punjab a theto pin ma an la mek ti kan soi fo to a mi then khat chuan Sonu Sood hi Aam Aadmi party tan Punjab in thlana adin ve te po an ringa ma se chu ero chu rin thu mai ala ni thung income tax in Sonu Sood-a in an dap thu adar rualin Arvind Kejriwal na Twitter account na dikna kalkonga harsat na nuai tam tak ma chon na ngai thina ma se englai po in dikna in hne na ha changzel thin hun khir tak an ma chon laya Sonu Sood-a tan puina dong tu ramchhung a chung ko nuai tam tak Sonu Sood-a lama hian an tang ti in post asiam nga la tin NDTV in party sang thupuang tu te an biak na a Aam Aadmi party thupuang tu Raghav Chada an Sonu Sood hian COVID-19 ripui leng kara state tam tak sarkar le sarkar lai pui meu po in an ngai sak sen lo mi harsa le mang ang tam tak sarkarin an hnu chan hnu te chu atan puya cho ei tur le an mamo dang apek mai ba ka an ina athon ho hlom boka chutiang a na tho te emo athu soi then khat te emo chu kan politician then khat le sarkar a thu nei tu ten tha an tilova an ngai theilova an mual phona hai lang tu a ngain ti hian a chunga an chuan ta ti na ani mai ti in a soya chumi hnuwa NDTV palai hian tun hnaya Arvind Kejriwal ne nanin hmu awang le Delhi sarkar program pakhata brand ambassador ra atana wanga hetiang thil hi tok ta ni in eptu party then khatin an soya chumi chungchanga chuan enge in ngai dan ti na zota Raghav hian Sonu Sood hi Election Commission of India brand ambassador le state sang sarkar program tam taka brand ambassador te po lo ni to thina Delhi sarkar brand ambassador chau hi ani big lo ma se tu na he thil ron thlen hun hi kan thlir ani chuan Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal ne na anin hmu hnu le Delhi sarkar programa brand ambassador a atan hnu loka ron thleng ani awangin mi in an lo hme bel ani po in a om lo lem chuang love tin he kan BJP sarkar hnuaya hian political party le politician te chau ni lovin vantlang ta na thok tu activities te emo chanchin bumi te emo po ni se tin in channel NDTV ngai po hi thu dik le lai tran lam nei lova ani ang anga in puan thina wangin
in thupuan le in hna tho te hi BJP du dan le an kalphung ne na in mil lo awangin bitum in ni chat chat thrin ani hi chungzinga chuan Sonu Sood po atel ve a thu soi le athil ti then khat hel tu le ngai theilo tu an om ti na ani mai ma se heng zong zong hi hlau lova mi puite rong bol na tho chun zom zel theinan ka dil puin ka tong trai pui tun hnai te a MLA kani thar ve a tuk tin mai hian kan in kota har sat na nei le tan puin ma mo an ron kal khom ve thina chutianga politician le ramshwai tu te ina tan pui ngai te an kal khom thin ang chia chuan chu ai po ana sa jok chuan tuk tinin Sonu ji a in kota mimang ang le har sat na tok za chuang fe tan pui na be sein an kal khom thina achan chu an har sat na sut kian saka tan pui thin tu ani wang ani chutianga mi tam takin an mang an na an pan thin angel ang hiala an ngai mingil nei le mani mihring puite chunga thatna lan chhuah tir thin tu Sonu Sood-a laka hetianga che thi thil thalo le moilo tak ni in ka hria ti in a chang income tax in hetia Sonu Sood-a in andap chiam hi Kejriwal anena anin hmu awang le Delhi sarkar programa ambassadora atan wanga ni nge yang ti soichian thei alani lo na in BJP ayo in Rajya Sabha vela han thu wang mai se chuan hetiang thil hi ma chon ho lawang ti ero achiang em thung Sonu Sood le anupui sonali te hi nakpura le kha an zirlaya in tong an ni ti kan soi to a Arvind Kejriwal le anupui Sunita ite po IRS an training na mun NADT nakpura in tong ve tho an ni ti kan soi to thin boka nu patuak ni te in ton hun le anin nei hun vel po hi ain rual khat viau nge engtika nge Sonu Sood-a ril ru hi politics azuang lut turin ain peyang ti le Aam Aadmi party a hian em nia tel ve ang ti lam chu hunin alaron thil zelanga update tura omani chuan update zui zel kan tumbok don nia tunatan chuan heti chin hi ni se next video a kanin hmule theu don nia mang tha vek ule